U svečanoj sali Gradskog centra Stari Div održana je svečanost povodom uručivanja diploma diplomiranim studentima Visoke škole strukovnih studija Akademije fudbala. Akademija fudbala je osnovana po uzoru na mnoge evropske i svetske škole, sa željom da svoje studente pripremi za budućnost. U planu i programu studija nalazi se ono najbolje iz domaće i svetske prakse i nauke. Ova visokoškolska ustanova obrazuje kadrove, trener fudbala i menadžer u sportu. Akademija fudbala priprema buduće sportske trenere i buduće lidere sportskih organizacija, klubova i saveza, buduće rukovodioce sportskih objekata i organizatore sportskih takmičenja. O samom kvalitetu akademije i brizi o studentima govori činjenica da je Akademija fudbala potpisala sporazum sa Fakultetom za menadžment u sportu Alfa univerziteta. Pa to u stvari nije početak, to je nastavak saradnje, zato što mi već sarađujemo dugi niz godina, a osnovni cilj je omogućavanje našim studentima i proširivanje njihovih mogućnosti za nastavak daljeg školovanja. Alfa univerzitet omogućava našim studentima da nastave na studijskim smerovima za menadžment u sportu, da nakon završene 3 godine kod nas nastave još 1 ili 2 godine na Alfa univerzitetu. Od ove godine malo agresivnije krećemo u upisnu kampanju. Cilj nam je da javnosti predstavimo i naš drugi studijski smer koji nije dovoljno medijski pokriven, to je smer za sportske menadžere. Mi osim trenerskog smera imamo i smer na kome se školuju budući rukovodioci sportskih klubova, administrativni radnici i to je prilika da se oni malo bolje upoznaju sa mogućnostima za zapošljavanje, jer mi do sada imamo veliki broj, oko 50% studenta koji su na studijskom smeru za menadžment i oni dosta lako nalaze posao u raznim organizacijama. Kakva se vrsta saradnje očekuje sa Akademijom fudbala i koji su budući planovi, rekao nam je dekan Fakulteta za menadžment u sportu, Dragan Životić. Ja prvo moram da kažem da izrazim jedno svoje veliko zadovoljstvo što sam danas ispred Alfa univerziteta, Fakulteta za menadžment u sportu, potpisao jedan sporazum sa Visokom strukovnom školom Akademijom fudbala. Jedno zadovoljstvo iz više razloga, rekao sam i to ovde pred svim prisutnima, zato što je osnivač Akademije fudbala moj profesor, moj dekan i zajedno smo osnovali Fakultet za menadžment u sportu. Ova saradnja će se pre svega ogledati u razmeni profesora, razmeni studenta, u smislu razmene studenta tako što će studenti koji su završili višu strukovnu školu Akademiju fudbala moći da nastave svoje studije na Fakultetu za menadžment u sportu i da ta način steknu fakultetsku diplomu. Ogledat će se i u saradnji između studenta i svim mogućim oblicima saradnje koja se može ostvariti između ove dve strukovne škole. O samom značaju desetogodišnjice i mogućnostima koje pruža Akademija budućim brucošima rekao nam je generalni direktor Akademije, redovni profesor dr. Stefan Ilić. U svakoj instituciji mladoj 10 godina je dosta. Kada se pogleda ljudski vek, to je tek početak. Ali za nas, obzirom da smo prošli sve teškoće početne koje su bile prve, druge akreditacije, teškoće u pogledu upisa studenta, velika konkurencija, znači mnogo i mi smo zadovoljni ovim rezultatima. Čuli ste iz ovog broja 395 diplomiranih, pa to je nešto čime možemo da se ponosimo. Mi nakon ovih 10 godina rada proširujemo svoju delatnost tako što ćemo otvoriti trenerske smerove za sve ostale sportove. Do sad smo bili samo za fudbal, to znači svi sportovi mogu da računaju da će kod nas moći da upisuju svoje buduće trenere. Ono što nudimo to je proširenje našeg rada u smislu saradnje i otvaranja nekih odeljenja u Novom Sadu. Ono što hoćemo dalje da učinimo to jeste u iščekivanju 4. i 5. godine, to bi trebalo novi zakon, pripremamo se znači za ono što će nas dočekati 4. godina, odnosno 5. godina master. Ono što očekujemo da konačno rešimo sa Fudbalskim savezom oko licenci za naše trenere koji završavaju, tako da ti mladi dobijaju mogućnost da rade u svim klubovima širom zemlje, neki će možda i dalje. Pa ja mislim da je za početak sasvim dosta. Pozivamo da dođu, neće se prevariti, dobra je škola, ovih 900 upisanih za 10 godina pokazuje, ovih skoro 400 diplomiranih takođe, pa poziv svima.
Pre dodele diploma, predsednik Saveta Akademije fudbala, profesor dr. Vladimir Jorga, je uputio svima pozdravnu reč i time otvorio svečanost. Svečanost je upriličio i hor Kir Stefan Srbin, koji je izveo studentsku himnu Gaudeamus Sigitur i nekoliko pesama iz srpskog opusa. Studentima su svečano uručene diplome i nakon toga su se diplomci zajedno sa profesorima fotografisali. S obzirom da su ispratili jednu generaciju diplomiranih studenata, pitali smo profesora doktora Vladimira Jorgu šta Akademija može da ponudi potencijalnim brucošima. Naša škola je jako otvorena škola sa širokim programom koji podrazumeva da mladi ljudi, pored teoretskih znanja, praktičnih znanja, stiču i znanja koja su vezana za druženje, za konverzaciju, za individualne razgovore, nešto što naša škola posebno neguje sa studentima. Jednostavno želimo od početka do kraja studija da shvate da smo mi njihovi stariji prijatelji, kolege koji žele da im pomognu. Takva interaktivna komunikacija i u predavanju i u vežbi praktično pruža studentima veliku mogućnost da nauče puno stvari koje se ne mogu naučiti kroz predavanje i kroz vežbe. Dva najuspešnija studenta u 10-godišnjem radu Akademije su Petković Marina i Veselinović Miloš, koji su se istakli svojim radom i rezultatima na Akademiji, ali i angažovanjem van Akademije. Pitali smo ih koliko im znači titula najuspešnijih studenata, koliko im je Akademija pomogla u profesionalnom napredovanju i šta bi preporučili budućim brucošima. Jako sam ponosna na ovo je najveći uspeh u mom životu. Ipak velika je čast biti najbolji student za 10 godina postojanja Akademije fudbala. Pomoglo mi je pre svega da steknem veliko znanje, a pomoglo mi je posle i da nađem posao, da se dalje razvijam u svom životu i da se dalje obrazujem. I šta bi preporučila novim brucošima? Pa da se što više trenera opredeli za upis na visokoškolsku ustanovu, jer samo tako mogu da steknu pravo znanje za rad u trenerskom pa i menadžerskom poslu. Utisci su sjajni, naime, podsjetio sam se, obzirom sam te 2008. već davno 2008. diplomirao, ali eto u ovom zaista čast i zadovoljstvo da ovih 10 godina budem jedan od najboljih studenata. Mislim da je škola sjajna i da se u poslednjih nekoliko godina od momenta kad sam ja diplomirao, da se značajno unapredila, popravila, usavršila i ono što bih poručio svim studentima budućim, da je ovo prava škola i da treba da idu ovim putem, da prvo završe ove visoke škole strukovnih studija, jedna od najboljih i svakako naša Akademija fudbala, a da nakon toga krenu dalje sa usavršavanjem, jer usavršavanje i učenje mora da traje dok god se bavite ovim poslom. Naučio sam mnogo dobrih stvari vezano za izvore znanja, načine učenja, napravio sam veliki broj kontakata iz kojih sam kasnije svoje znanje dobijeno i stečeno ovde uspevao da proširim, jer praktično ova škola pruža otvaranje vidika i kasnije sve zavisi od ambicija i ličnih mogućnosti svakog studenta, jer, kažem, ova diploma nas svrstava u red istih, ali samo oni najistrajniji i najuporniji imaju mogućnost i ova škola im to svakako pruža, imaju mogućnost da potraže nadogradnju svog znanja na pravim adresama. Kako se osjećaju nakon uručenja diplome i koliko im je značilo studiranje na Akademiji fudbala, rekli su nam i ostali studenti. Iskreno srećan sam što sam diplomirao konačno. Mnogo stvari je prošlo tu i vremena, ali mnogo se lepo osjećam i po završetku verovatno karijere nameravam da se bavim trenerskim ili menadžerskim poslom. Dobar dan, da se predstavim, ja sam Jelena Đurović, trener u karate klubu Budokan Cerak. Evo upravo smo primili ovde diplomu, završila sam sportski menadžment na Akademiji fudbala. Svima bih preporučila ili menadžerski smer ili trenerski smer da upišu. Ja se nadam da će meni za dalje usavršavanje pomoći. Možda ću ići dalje na Alfa univerzitet, još ću razmisliti. Posle 3 godine napornog rada, studiranja, odricanja raznih, shvatim da je vredelo sve to, shvatam tek sada kad vidim sve ovo, sve ove ljude, sve ove profesore koji su ovde ispred nas. Osjećaj je fenomenalan, stvarno, svim
Ostalim brucošima bi naravno preporučio da upišu ovo, jer ovdje su ljudi koji predaju veoma obučeni, veoma pametni, može mnogo toga, ne samo vezano, dobrih stvari vezano za struku koju studiramo, nego uopšte za život, što nam je potrebno da se nauči. Prisutni diplomci izrazili su zadovoljstvo znanjem i mogućnostima koje im je pružala Akademija fudbala. Akademiju fudbala mogu upisati svi koji svoj životni poziv vide u upravljanju i rukovođenju u sportu, bilo kao treneri, bilo kao sportski menadžeri. Svi koji žele da se osposobe da svojom energijom, znanjem i sposobnostima vode sport ka daljim visokim sportskim dostignućima. Vrata Akademije fudbala su otvorena za sve one koji žele da naprave jedan veliki korak u svojoj akademskoj i stručnoj karijeri.